Assalamu alaikum Oşqordun görүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкер чабандастар. Биз бүгүн Оокат районуна караштуу Кеңеш айылдык аймагынын Кызыл Аскер айылынан салам айтабыз. Кызыл Аскерден өзүңүздөр көрүп турган мына теңге көк аттын күчтүүсү бир гиганты Бөдөш чабандастан сатылат экен. Атты байкаңыздар. Накта пай деген ат чыгат экен. Бизден алыстаңыздар, атты байкаңыздар туугандар. Аттын күчтүүсүн издесеңиздер Бөдөш чабандас менен байланышасыздар. Бөдөш, ассаламу алейкум. Мен сол жакшы келдик. Аттын гиганты корабль чыгат экен буйруса. Аттын күчтүүсү келди. Саламат, жакшыбы? Иштер жакшыбы? Бу канча жаштагы ат чыгат Бөдөш бул чыгалышта? 6 жашар ака. 6 жашар. 3 асый. 3 асый. Токтотчу, бир корабль жаныбар. Bir iki attı moynu oradayı attı. At güçlü at ekan. Öte anda palvan at eken buyursa. Şunday turçu buna kavakların tartayla kökröktörün tüyaktar taza. Tuğolu taza aka. Canıvar. Bir iki attı moynu var eken nara kaburçu göz tiybesin. Bağı nakta pay degen atışıl eken ha. Bekerele pay dep çürüp bizde biz. Başka atlarga. Attım toktot, mınday boy kança çıgat attın? Aka attım boy 70 kölçe olabilir. 70 kölçe olat. Başı kaşık. Başı aka. 70 tane de özü. 70 kölçe olabilir. 70 kölçe olat. Bu hem kayaktan gelgen parodas kanday? Parodas Orus aka. Orus. Kiliçkası kanday oldu kiliçkası? Kiliçkası Kökserek aka. Kökserek. Maşallah. Nakta Kırgızdı çağıldırgan Kırgızça at eken da kiliçkasılar. Atты çabağızı mı görsetağız mı? At turup algan aka. Attın ulağı uyuru kanday oldu? Attın ulağı uyuru var aka. Uyuru var. Kanday ulaktarga çabılgan? Çoğun ulaktarga çabıl жүрген. Çoğun ulaktarda çoğun jiyindin atı. Mına çatkayaktarının üstleri tolağı mı? Tolu. Attı çabap görsetağız takaratı kur. Жоқ aka atты kıynamaylı. At turup alganda 1,5 aydan beri turat aka, cevçüyle. Cevçüyle turat. Taza alıp gelsin aka. Taza olsun. Sonday sekin bastırı vermene, bundan artına anemelen takaları var hazır ha, bundan çatlaklarını görünüzdür. Kökserek 1,70 kölçe olat ekenizler tuğandar. Kökserek jaksa çavandas menen baylanışasızlar, mına müçelerin abi tartıp koyalı kavaklarını toktoç. Bolgo joş ele özü. Joş aka, bolgo jevç. Ata bayanda seriyözünü at görünüyor ko. Jaş bollardı mindirip eme kılbay mı? Mindire öre mi? Joş, format bitkenge, jaş bal ayaladan bile karayır. Bolgo joş. Joş. Yürge koysa olat, kulun alsa bulat. Bolat. Bağısı kança kökserektin? Aka, kökserektin bağısını sata turganını aytağız. Satçu bağda. 6700 tam var aka. Talaş atırgan bağ, 6700. Dastavkalar bulat. Mına. Kökserektin bağısı aytıldı tuğandar 6700 andıktan kaysıl nömerlerge baylanısı olat? Böдөш. 0704. Plus 996 704 ekranga жазып калтырдык. 032790 номерине байланышасыздар. Көксеректи мына Кызыл Аскерге келип баасыны пышырып аласыздар. Чыгарылышыбызды жыйынтыктадык ушуну